Katarina. Hvala za ovu mladu. I jesi mlada. Ja sam najbolji pesnik, svega čime se bavim, ali nema veze, hvala za to. Samo bih htjela kažem dve rečenice, izgovorit ću jednu pesmu. Znači, postoji jedna knjiga koja se zove Frida, žene govore, koju su napisale autorke, žene, isključivo, i koje se obraćaju svetu iz svoje vizure. Taj tekst, odnosno ta knjiga je adaptirana u dramu koja se zove Žena govori. Adaptaciju smo radili kolega dramaturg Aleksandar Novaković i ja i trenutno u pripremi predstava koja će se zvati Žena govori. Ali ja ću vam izgovoriti pesmu koja je u originalnom obliku, dakle ne onako kako se pojavljuje u drami. Katarina ustaje svakog jutra. Uzima plavu pilulu, uzima crvenu pilulu. Obavezno silazi stepenicama iz stana, liftovi je tako guše, i odlazi iz ulice na kojima nema zelenila. Njen početak dana miriše na zapaljene gume, koje nijesu ničija nadležnost. Ona je naopakog kova i zato joj sve smeta. Ona se ne sjeća spaljenih snova. Katarina ustaje svakog jutra i pali mašine kada je jeftina struja. Ona ima 8 sati nečijeg dana, svakog dana. Njene se godine plaćaju stažom i nikad se neće vratiti njeni kupljeni dani. Njeni su snovi pred garažom, planovi se moraju isplatiti. Ona ne gleda šumu zbog granja. Svejedno. I tako se ne sjeća šta sanja. Katarina prebrzo živi. Ona nema vremena za osjećanje. Ona putuje s kraja na kraj nevelikog grada. Ona diše tamo gdje se kupuju kokice. Ona ne zna zašto ljudi iz njene generacije preminu iznenada. Ona se budi ispod neotplaćenog krova, u kosi nosi miris paljevine. Ona se ne sjeća spaljenih snova. A možda sve ovo jednom bude plaćeno, ne znam, možda u srebru. Katarinu pitam, ni ona ne zna. Možda je život za jednokratnu upotrebu.